Muri iki gihe cy'ikoranabuhanga n'ubwubatsi bigeze ku rwego rwo hejuru, sitade z'umupira w'amaguru ntizigifatwa nk'ibibuga gusa, ahubwo ni ibimenyetso by'umuco, amateka n'ikoranabuhanga. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe zimwe muri sitade nziza 10 ku isi. Uhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Kuko subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu. Mu mwanya wa 10 turasanga Stade de France. Iyi ni stade iherereye mu Bufaransa, mu mujyi wa Paris. Iyi ni stade y'igihugu y'Ubufaransa, ikaba ijyamo abantu bangana n'ibihumbi 81. Iyi ni stade yagiye ikinirwaho imikino itandukanye y'Uburayi ndetse n'iy'igikombe cy'isi. Si ibyo gusa, dore ko yakiriye n'imikino y'igikombe cy'isi mu mukino wa rugby. Stade de France ni igicumbi cy'amateka kuva mu bikorwa bya muzika kugeza ku mikino ya siporo ikomeye ku rwego rw'isi. Mu mwanya wa 4 turasanga Estadio Azteca. Iyi ni stade y'igihugu cya Mexico, ikaba iri ahantu hitwa Cancun mu mujyi wa Mexico. Ikaba yakira abantu basaga 187 n'abantu 523. Iyi ni imwe muri stade yakiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro ebyiri, harimo iy'igihumbi 1971 n'igihumbi 1986, izwiho ku bw'igitego cya Maradona kizwi nka Hand of God. Iyi nayo ni imwe muri stade nziza ku isi dusanga ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turasanga Wanda Metropolitano. Iyi ni stade iherereye mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Madrid. Iyi ni stade y'ikipe ya Atletico Madrid, ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 70 n'abantu 464. Ikaba ari imwe muri stade nziza i Burayi, ahanini bitewe n'uko igaragara, ndetse ubu ikaba yarahinduye izina ikitwa Riyadh Air Metropolitano kubw'impamvu z'ubucuruzi nyuma yo gusinya amasezerano na sosiyete y'indege muri Arabia Saudite yitwa Riyadh Air. Mu mwanya wa 7 turahasanga Lusail Stadium. Iyi ni stade dusanga mu gihugu cya Qatar mu mujyi wa Doha, ikaba yakira abantu basaga 88 n'abantu 966. Ikaba imwe muri stade nini muri Qatar. Iyi ni stade yubatswe ku bw'igikombe cy'isi cya 2022 ndetse inakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ni imwe abantu muri stade bavuga ko zigaragara neza cyane. Mu mwanya wa 5 turasanga Tottenham Hotspur Stadium. Iyi ni stade iherereye mu mujyi wa Londres, ikaba ari ikipe ya Tottenham Hotspur, ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 62 n'abantu 850. Ni kimwe mu bibuga by'ikirenga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, byubatswe mu buryo bushya, gifite ubushobozi bwo kwakira imikino ya rugby ndetse n'amakonseri agiye atandukanye. Ku mwanya wa 5 turasanga Camp Nou cyangwa se wite Spotify Camp Nou. Iyi ni stade iherereye mu mujyi wa Barcelona mu gihugu cya Espagne, ikaba ari ikipe ya FC Barcelona. Iyi ni imwe muri stade nziza, ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 99 n'abantu 354. Ariko ikaba irimo kuvugururwa ku buryo izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bangana n'ibihumbi 105, ndetse izaba ari stade ifite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 4 turasanga Maracanã Stadium. Iyi ni stade iherereye mu gihugu cya Brazil mu mujyi wa Rio de Janeiro, ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 23 n'abantu 139. Iyi ntabwo ari stade gusa, ahubwo ni ikiragano cy'umuco. Maracanã Stadium yibitseho amateka y'igikombe cy'isi ndetse n'ibitaramo by'abahanzi bakomakomeye bagiye bakoreramo. Mu mwanya wa 3 turahasanga Allianz Arena. Iyi ni stade iherereye mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Munich, ikaba ari ikipe ya Bayern Munich, ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 25 n'abantu 24. Yubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, ndetse n'uburyo yaka nijoro, dore ko ishobora guhinduranya amabara bitewe n'ikipe yakiniyemo. Iyi ni imwe muri stade nziza ziherereye mu Budage. Ku mwanya wa 2 turahasanga Wembley Stadium. Iyi ni stade iherereye mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse ikaba na stade y'igihugu y'Ubwongereza, ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 90, ndetse n'imwe muri stade z'amateka mu Bwongereza, dore ko yagiye yakira imikino myinshi itandukanye igiye ikomakomeye. Ku mwanya wa 2 turahasanga Santiago Bernabeu. Iyi ni stade iherereye mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Madrid, ikaba ari ikipe ya Real Madrid, ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 81 n'abantu 44. Ubwiza bw'iyi stade butuma benshi bayitangara, dore ko nyuma yo kuvugururwa yahise igira ubwiza budasanzwe, ndetse iyi stade ifite igisenge gifunguka ndetse kikanifunga bitewe n'uko ikipe ya Real Madrid ibishaka, ndetse inafite ikoranabuhanga ritangaje. Iyi ni imwe muri stade z'imikino zifite ubuhanga buhambaye ku isi.
Bakoze badukurikiranye kuva ino video itangiye kugeza isoje, ariko gukora subscribe. Iyi ngiyi ni The Rweshama TV.